Dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pokazati kako napraviti Dutch braids, to jest obrnutu riblju kost. Malo je teško ovo bilo za snimiti i nemam pojma da li ćete vi doista skužiti šta ja radim sa svojim rukama kada pletem kosu. Ako već znate plesti riblju kost, onda je to super, zato što sve što trebate napraviti je umjesto stavljati jednu preko druge, stavljati jednu ispod druge, to je pravi koncept. Ako ne znate ni to, nema veze, valjda će vam u videu biti jasnije. Ako ne, onda ću probati objasniti ovako usmeno. Snimat ću odozgo zato što mi izgleda kao da će se bolje vidjeti na taj način. Prvo ćemo se počešljati, napraviti razdeljak na sredini. Ok, za početak uzimamo ovako tu pramen posao i od njega krećemo plesti. Podijelimo na 3 sekcije. Znači 1, 2, 3 kao za običnu platenicu. I sad, kako bi obično išla da se ova prva stavlja preko, mi nećemo stavljati preko, nego ćemo stavljati samo ispod. To je bitno, stavljamo znači ispod. Znači 3 i jedna ide ispod i onda druga ide ispod. I to je to, početak. I sada svakoj dodajemo još malo kose. Znači ovaj ćemo dodati još malo odavde i ide ispod ove tu, koja onda preuzima njeno mjesto. Znači onda je ova na redu. Uzimamo malo kose odavdje i ova tu ide onda u sredinu, ova prelazi tu. Zatim opet je ova na redu, pridodajemo malo kose i ide ispod. Zatim imamo ponovo ovu i onda stegnemo. I tako trebamo nastaviti sad skroz do kraja. I to je otprilike prva. Sad je trebamo samo malo razbarušiti. A ako ne možete skužiti, evo to su upute. Kao za normalnu platenicu podijelite kosu u 3 dijela, to jest 3 sekcije. Kao kada radite normalnu platenicu, stavljate jedan pramen ispod drugoga umjesto preko drugoga. Pritom, za svaki novi pramen koji stavljate, samo uzimate još ove kose koja je sa strane i ubacujete unutra. Znači, stvarno ne može biti lakše. Nadam se da će se to pokazati u videu kako izgleda zapravo. A ako ne, onda vam nema pomoć marketinškog frizera. To bi bilo to, nadam se da je bilo razumljivo. Ako nije, imate možda neka pitanja, pišite u komentaru, ja ću odgovoriti. I ono što je najbitnije, kliknite subscribe. Vidimo se u sljedećem videu.